Ağzı cıldırtıp keyin жол тура эмес болуп калыптыр деп дагы жылдыртпаш керек да. Сразу эмени жолду bir полосаны, лоток, тротуар, зеленый зонасын коюп турган бир жолу коюп бергиле, макулбу? Бир жолу көчөгө чыгып алыпсыңар го. Ушуну спорт площадкага алып калса, ушул өзүбүздүн жаштарга калса. Анан анаяктан бийлиги Жок, чөнтөгү жок. Биз захват кылып алып кетти. Жок, чөнтөгү сиздер чөнтөгү чоң сизде болосуңар. Сизге калат ата, калат. Макул, Мырзакбатов менен сүйлөшөбүз. Мону срочно алдырыш керек, балдар. Срочно тротуар жасаш керек. Көрдүңүзбү? Прям срочно бул жер. Өткөндө айттык эле, ушул боюнча кандай болуп атат, балдар? Неме, кадастр? Жекеменчик болуп калгандан азыр разбираться вопрос. Я, мону айтам. Жекеменчик экен, тактап бергенбиз го. Ай, Соттошо турабыз, соттошуш керек. Мэрия уммайсыз. иш абартасыңарбы? Ошо документин тактап бергиле, муну линиядан чыгып кеткен деп айтып атпадык белек. Мону алсын эме. Архитектор. Мону көрдүңүзбү муну? Көрдүм. Мону алдырып ичине лестница кылсын. Тротуар дасын. Так, дастан көрдүңбү? Ай. Так, мону трансформатор дагы эмеде турат экен, а? Тротуарда экен. Так, мына кашалар да. Я. Дуалдары да. Көрөбүз? Ооба. Так, тетиги эмеден баштап. Мону ограждениясын алыш керек экен, а? Кадамдагыч канча экен, архитектор? 7, 5. Эмечи, дуалычы. Тетиги менен сторда кетиш керек беле? Дуал кызып бітпеген тақтап шығалычы. Тактап чыккыла. Бул жак кийин расширение болот эме. Азамат Ханбекович, расширение болот дейм. Расширение. Да, бир полоса кошулат да. Олардын баарын алыш керек, көрдүңүзбү? Тақтап қарап көрсөтіп. Ай. Я кара, вообще тротуарга коюп алыптыр машинесин. Я. Расширение болса ары. Ай. Үйдүн ичинде местеси бар экен. Ошондо теккан бир 4 метр кошулабы? 4 плюс 3 7 бияка кирет да ошондо. Так, болсо вообще 10 метр чыгыптыр. Я. Кадамдагыч тиги эмеден? Үйдүн сторунан. Я. Я. 10 метр чыгыптыр. Көрдүңүзбү мынакей? Почти жол жок. Карап чыккан. Тияктан жеке bir полоса кошулса канча кошулат ошондо жолдун обочинадан? 4 метр плюс Тротуар 2,5. тротуар 6,5, лоток языление. Канча болду ошондо? 81,5, 6,5, 7, 8, 8,30. 8,5. Тетяктан кадамдаган 8,5 кайсы жерге чейин барат экен. Тогуз тети тумага барат экен да, а? Ошондо мояка чейин ачып коюш керек экен, а? Апораның тұсына келіп қаттың. Мынанда берсін тұрып. Я. Апораның тұсына келіп қаттың. Мына түшүп барат экен, как раз, а? Тақтап тұрып. Ооба. Бир полоса кошулгандай кылайлы да. Кийин жылдырып буларды азы жылдыртып, кийин жол туура эмес болуп калыптыр деп дагы жылдыртпаш керек да. Сразу эмени жолду bir полосаны, лоток, тротуар, зеленый зонасын коюп турган бир жолу коюп бергиле, макулбу? Ашкан жерде озеление кылып кое беребиз. Ооба, столбанын нар жагында болуш керек да. Столбадан ары 2 метр болуш керекпи, Азамат Канбекович? Же 3 болуп керекпи? Ал эми кайсынан эмне тартылган асфальт? Напряжение. Эме калган чыккандай жакшыбы? Айылга бардыңызбы? Олар баары чип кетиптир да кара. Тягындагы ограждениелерчи? Ооба. Ассаламу алейкум. Ата кандайсыз? Жакшыбы, ден жакшыбы, иштер жакшыбы, кыйналбай атасызбы? Ассаламу алейкум. Ата кандай, жакшысызбы? Ата кандай, жакшыбы, ден жакшыбы? Балачага тынчпы? Ата кандай, жакшыбы, ден жакшыбы? Аба кандай, жакшыбы, ден жакшыбы? Кыйналбай.
Ertemen dep turup kalıpsыңар. Şu namazdan çıkıp sizlerle ben çalışıyorum. Rahmat. Kanda жақсыларбы, демді тастары, Құда қаласа бүгін hem Арапа күн, ақырғы күн Құдай қаласа. Бүгін de azı balдармен bir сері апход қылып, қарапанан балдарға демалış береміз. Бүгін Арапа, бата дуалар бар, ертең майрам, 2 күн демалабыз Құдай қаласа. Қызмат жоқ па? Hoca sizlerle Жүріңіздер çoğu басайларында. Moğuşu çıkıp gettir ha. Ya. Bunlar bağırdı, su şöt aldırıp cıldırış gerek de. buna yol başı da alıp şu da. Hey. 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 Akşam sonra da ne güzel. Ha, şu mu onu aldırgılar. Mu onu aldırıp da tetik sorgu için açıp koygular. Makulu. Kul başı toğuk kına kılı alıp durgu bir yakta. Ya. Ya. Agurot bolup kaldı. Jo bunu algıla. Şunu görme toğukların içeri alıp girsin. Ay. Tak, modağı çıkıp dıra. Ekip etikten, modağı çıkar eken. Modağı demençe, dualça. Ya. Ay. Te kaçayın açıklaman, makul mu? Ma yol zapasla yol verdi. Bulacaktı da bağını aldı. Kılıçlar toz çalışkan. Ay. O ayrı yol için. Ay. Ma yol bacana da nemiz var koş var. Ne bakan sen. Tak, mıyakta yol var mı? Onu alacaktım bulup kalır. Ona görüntüsü. Ay, jürgüle karayla. Tak, arxitektor, bir yakta gen plan boyunca yol var mı? Ay. Tak. Ay. Yol var ekan bu yerde. Ya. Yol var ekan bu. Yol turadi bu. Ay, qana jana, kim işini aytып attың biler? Yol var ekan bu. Yol, bunlar negiz bir yaktan ne de yol. Bunu bir yaka çıkarıp. No, qarab, taqtab qo'yinglar, ema, arxitektor. Tak, taqtab turma, yol demosa açabız. Maqulmi? Yol bu yoqqa chiqish kerak bilar. Yol mu yaktayla, bu yak daha zeleniz onlarla. Bugün narka çıkarda bir yanım var koydu. Kim? Tamam dedi. Ay. Ay, siz taqtab beriniz, maqulmi? Tak, mana tet boshqa cheyin alg'ila bilan. Buni kompleksni qarab qo'yavergilar, dastan. Kompleksni qarab qo'yinglar, maqulmi? Bu to'qqidan olib qo'yinglar. Bu zaborda jilsin o'z yoqqa, maqulmi? Buna yo'l kenayam bo'lish kerak-da. Ya to'qqana qilib olsinlar-ku. Bundan maranda daha bir stol var dedi. O'shani aytamda. Biriktirip hazır. Ona yüzün arkasından 2 metreli bir raka yege odun bağırdı sama zakvat. Ava sama aldırabız Xudo qalsa Buna endi. yolun boyunda selo yatып otam yok. Ava qarab keladi o'zi hozir. Yanan ikincide buna ol trotuardı Nurun. Hey, Trotuarın bir canını bana ustalvan tagındalar nemeci laptop. hey. Giyinen ana ustalar nark ustalar eski ustalar kaldı. Oşa ustalar taşadı dağı. Moğollar da çıkıptır. Ne görürler? Buna bir raka cıldı dağı ustaları koydu. Hey. Latoklu dağı bir raka cıldırmıştı. Aa, Yol dağı tarıdı. ava. Bana karan Hey. buna ol latok buna sındıran latok latok. Bunu yerdeler. Hey. Ha, bu yoqda Turbayeva. Bu yakta kaldı. Ha, bu yoqda qolib kettir. Buna yo'l ko'rdingizmi? Bunu sama zakvat kılıp uyuğanda. Hey. O şol hazır özüm o murunku biz kişidekilerinde çoğuymanda yol buna Eski bundan beri yakta de lege. Yol. Yol murunku haligi Kırgızça trotuar. Ava. Yiyinen trotuar minirge düştü. Buna ol ana gömülüp ketken stolda o şol çunkurduğa gömülüp ketken. Bunu çıkarmasdan жаңа линия kuruştudağı trotuar dağı bir yağa cıldır. Ol az gezip asfaltı bozup trotuar latoktu dağınarak koydu. Biriyle palasa kalıptır da yolçu. Kengeyip kalsa şimdi çok жақсы olur da. Ava, eng to'g'ri aytasiz, eng to'g'ri aytasiz. Bu жерде жанагы астанды водоканалдын трубасы дагы кеткен.
Ava. Mingdik turba ketken. Bundan tagında. Ушун нас ал ну Kanalizatsiya ketken bir yerde. Ava. Bul yerde özü 3 turba ketken bir yerde. Bul yerde ötkönde men janagı Vadakanal jetekçisi menен сүйлөшкөм. Tetek tartып atpay. Mingdik turba var aslında. Suunu. Bak Ava. biraz şöyle. Bunlarni buyaka жылдыш керек болот экен. Эме Сонбек Алматович, архитектор, кадастр, монучу, мону buyaka жылдыш керекпиз. Bir 3 metr жылдыш керекпиz. Түшүндүңөрбү? 3 metr жылдырып туруп, тетиги турат го барабыз. Ошонун сууруна жылдырып, мынау линиялардын баарын солар бuyaka жылдырып жолду кеңейтиш керек. Расширение. О, эски ордуна кайта алып келиш керек да. Мынандай көйгөй болот. Жогору жакта дагы көп. Dağı Georgia'da köprü. Көбөскө Ana köprüler var mı yerde? Жүрүңүз көрөлү. Көрөлү. Мо жол аябай эле тарып кетти. Avariya saklayan da köprüler. Аябай жол аябай эле тарып кетти. бала айданасы эркекти айтып Мо латокты ким коюп атат, жеке? Мо ким коюп атат латокты? Bunu Mırzafat'ın Şu toktот, bol, toktот. Narıga жылыш керек. Токтот тур, түшүндүңбү? Токтот кыла, срочно. Нарыга жылыш керекпиз. Жол жок да совсем. Так, эки жагы тең чыгыптыр, а бuyagы да чыгыптыр, могул жагы да чыгыптыр. Özü ana uydan 2 metr, 3 metrede bir akada. Ооба, көрүп коелу. Почти кадамдан чыкканча экен, эме архитектор кадамдач. Ошо Rayında ne kadar? болду. Канча? Ha. 10 metr кириптир да. 10 metr чыгыш. Mına uylar mına var ошондо түшкөн да убагында. Ошондон бери Мына көрдүңүзбү забор мына? Көрдүңүзбү мына? бул забор кийин дагы кошулган мына. Өзү оны граница. Тетик эменин башы, болуш керек. эменин башы мына бу. Gülдün rozan. Роза гүлдүн. Mına kanalizasyon bunu. Значит, мына жер экен да граница. Ооба. Мына граница. Мына граница көрдүңүзбү мына? Мына столба лептен ачык туруш керек да. Связын союз маңдагы связын линиясы мына. Кебирлер мына жакта үйлөр бар. Связын турба немесин үйдүн ичине коюп куруп кеткен. Mına mına o bir yaka çıkıp geçken. Булар да чыгышыптыр ооба. Abi birin görüp çıkıp geliyor da. Ya 1700 turba mı nereden gider? Bana nasıl? Ondan o doğal nemesinden kanalizasyon sentral. Так, буlar да чыккан бата. Буlar да чыгыптыр, а? Ha. Buna kanalizasyon bunu çıkıyorsun gider. Ооба. Azaltan çıkardınız. Kanalizasyonu kadar совсем эле kanalın üstüne kurup koyuşuptur. Bu yerde yol жоголуп кетти совсем эле. Barkan sana bir karı. Ya, Yaxşı Kuday saklap. Bana da sel mınaka doğup çıkmaydı. Sel çıksa mınaların vardığı zatop olur. Ara memleket kaçacak. ооба, Öyle verdi. ооба. Так, Onlara. вале чыгып кетти буларыңыз. Buna kanalizasyon kavursunu. Sentral. Булар жактан бир полоса, ана жактан бир полоса кошот экенбиз да ошондо. Архитектор. Бул жактан бир полоса, ана жактан бир полоса кошот экенбиз. Ооба. Buna yerde o demelik var. Kanalizasiya. 800 turban. 800 linye gittim lan. Ay. O da kanalım. Ona kavursa şu vodoprovod kalot oldu. Ay. Bardığı Maraktan sentralini kılıp durup köçöge fazla su vermesinden her kim 700 turbadan birden ulap girdi. İyi mına ol maşa turgan yerde skvajina gider. Ay. Paralelinde skvajinadan birden tartışır. Эки запасной менен. Ya bu. Ona kadar mı? İkiden kalot. Biri skvajinanınki biri. Бул жерде эме барбы? Скважина да барбы? Aniden skvajina geldi de. Жок скайдан уланайык азыр. Эми болду. Жанагы эки газдык кой жаңа. Ay. Эки жер. Neme? Bunlar o bir Eskiden. eskiden ulap alışkın da. Ekiden değil. Bu yerде тыштыкпы? Мешитпи? Ya. Салам алейкум.
Жігіттер қандайсыңар? Арба күні көрмей. Ассалаумағалейкум. Ажеге, қандай жасыңар? Қиналып айтасыңар ба? Ассалаумағалейкум. Ата қандайсыз? Жақсы ба? Денсау жақсы ба? Қандай жақсылар? Ауа қандай жақсы ба? Денсау жақсы ба? Арба күніңіз көрмейін. Ауа қандай жақсы ба? Ауа қандай жақсылар ба? Жігіттер, саламалейкум. Қандай жақсылар ба? Қандай жақсылар ба? Ауа қандай жақсылар ба? Саламалейкум. Қандай жақсылар ба? Ассалаумағалейкум. Ата қандай жақсы ба? Денсіз ба? Іште жақсы ба? Қана аумин тештер жақсылықтар болсын. Аумин, Аллаху акбар. Қандай жақсылар ба? Bir жолы көшеге шығып алыпсыңар ғой. Ал топындырғы түгілі. Жол жоқ. Bir жол тосып қойғойсыңар жолда. Қана көрсеткілі шаны. Мына жолда. Жоқ, мұны срочно тоқтатамыз бүгінше. Ескі мынау да ва. Мына ескisi мына столбанын мына жерінде болчу да. Жол. Столбаны бул жакка жылдырып туруп, совсем наракка чыгып алды да азыр. Мына жерде красный линия карап туруп, бул жакка киргиз берсин деп, өзүнүн ордуна келип турсун. Мынау жол мына жерде өле? Комбинаттын тосмосун Черкес границасы мына жерде эле да. Өзү мурунку тикензи менен тосуп неме кылган. Онун чекеси мындан дагы маскировка кылды, бетонду койду. Мына жерде миңдик турба бар. О, биде турба бар. Миңдик турба бар. Ошонун баардыгын захват кылып алды. Өзү миңдик турбага чейин кичине мында жаңгыз аяк жол эле. Анан мына столбалар, мына чегедеги ошо миңдик турбанын жанына койгон. Азыр жо барган сайын бир караштан кеңейтип анакы. Азыр лотокко дагы үндөбөйт эле. Дагы лоток жарым метр наракка жылып кетти. Мына столбанын жылганын эсебинен жарым метр жолду кысып койду дагы. Все, ертең срочно тоқтаткыла, балдар. Эме срочно тоқтаткыла. Мола тоқтаудың барын демонтаж кылып алсын. Макул бу? Ким? Сонбек Алматович. Сонбек Алматович. Эме ертең келип калабы Замир Башевич? Эме Мирлан срочно ертең чыгып предписание бергиле токтосун ишти. Түшүндүңбү? Анан архитектор, кадастр чогуу келип туруп, бу жерде немесин коюп бергиле, водоканал менен макулдашып, бу жерде миңдик турба кеткен. Жана суу кеткен да, тетаттан түшкөн суудон, ошондон турбадан ары жака бир 2 метр жылып туруп забор кылыш керек. Түшүндүңөрбү? Ошондо буяк болду жолго кирет. Мына столбасынан мурунку ордуна кайра койдуруш. Ожо салбаны неме? Сонбек Алматович, салбаларын баарын кайта ордуна тартыш керек. Түшүндүңүзбү? Кайта ордуна тарткыла. Мынакей эл суранып атат. Я. Мына эски ордуна көр. Муну ким тартып атат эми бул суу эмени салбаны? Мырзахматовдун эмеси. Мырзахматов. Моздайна ким экен? Бул да Мырзахматовдуку. Түшүндүм. Макул, Мырзахматов менен сүйлөшөбүз. Ошондо Ошондо мунуну эме мында сторок ушул жерден кетиш керек экен да. Мына былтыр ошол Мырзахматовдун захват алган жерине мына стройканы былтыр кылды да. Все, бул жерди мамлекетке алабыз. Анан мына бизде өткөндө чогулсада мен жолукканда эмет. Озгурда битте детсат бар да. Өзүбүз элдин күчү менен курган биттекте мини спорт болуп турган. Баса турган биздин Озгурдун элинин мынасы ушактын тургундарын эңиң баса турган жери ham жок. Эки жактан келди дагы. Ата секин захват кылып алышты. Ата кана жанагы заборду алып бер деген. Ата. Тетиги. Ана забор. Кайсы заборду айттыңыз ата? Боюндагы забор. Азыр көпүрөдөн көрүнөт. Жүргүлө. Бас көрсөткүлө. Буякты парк кылып беребиз, Кудай кааласа. Токтотобуз булардын баардыгынчы. Кайсыны айтасыз ата? Ата кайсы заборду айтып атат? Мына заборду. Бул заборду буяк суу го. Ошо суунун бою кеңири жүрчүлөр да адамдар. Азыр суунун боюна эч ким чүп эс алып жөн отурганга болду. Ата мону алып полун нерсе бак кылабыз. Забор өзү бар экен да эмес, бар турбой. Алса болот экен заборду, Мына бул заборду былтыр кылды.
eskiden daire gelip duk da buruladı da mına o sayızın betonu. Ay. Bayağında sel damdalbaydılar. Ava. Mınanın kuyuğanın esebinden kuyruğu sel mınaydan mına yaktan kapta basıp ketti. Mına o özü turmaz kuyuğan. Seldi kısıp koygan. Mına o sayızın. Bunday hoş gelir de Mına o bunda. mına daha geletiler. O nasıl terekli takınamında geletiler. Buna tura koyulgan mı O gördünüz mü? şu sayızlık. Mına mına yakan bunlar. Yoldan bahsediyor. Ha, bunday kılıp var. Jerin çoğun oytkun eken de. Şu özü. Ha. Ошондой кылып ушул Ha. Var жоқ тосылып басқанға жер қалып суның жегінде. Ava. Biz жақсы ниет менен келдік эле су бойлап басып. Ata, moğunu ayttas da, moğu zaborda ayttas mı? Boldu, bu zaborda aldırıp berem. Bu zaborda aldırıp berem, Kuday kalasa azı bu yerde sottoşuğutawız ata. Sottoşuğutawız. Jakınkı kündörde sot bütöt. Sot bütöt, uşu yerden başlap ne dakarsa bak kılıp berem ata. Ha, mına. O yerden başlap basınız ata mına. Mına uşu yerden başlap tegeme geçen, yüy geçen, polnusu bak kılıp berem ata. Bak kılıp moğalarda alıp berem, uşu yerge çıkıp alıp dem alasınlar. Çıkıp sunun boyunda askemekardı koydurup berem, asfişenlerdi koydurup berem, çıkıp dem alasınlar ata. Bir adamın kızıkçılığı bol boş gerek. Böyle uşunça eğil turat. Onadırdan ana былтыр мэриядан чыккан депутаттар менен чыгып көргөнбүз. Онадырлыктар аренда калтырдагы атыбалды төктүрүп атат. Эртең төгүлгөн атыбал сел болсо мына айылдык каналды сел бойтулду жабып коёлат уже. Şey boldu. Ayttırdım ben. Eme, Мына bu da çıkan eken. Jo bir palasa koşulat da bu zakaçı. эмне адырдан бийлик туруп эмнеден кетет. Ay. Өзү Tak, eme Abdüaliç. Tetigi eme Murat'a çalıp aytıp koymuş. Atvallar bir yakı töktürüp ölsün. Düşündünüz mü? Sroçta aytınız. Tetekten düşüp ölsün. Aleykümselam. Hacı Anaş, men nasihat attım. Men sizge yazdım öyle. Ha, hava. Oş meriyadan dayım Mehmet Kırık telefon numarımı yazsam dağı hechimgen qavari жоқ. Meriyaga sizge joluguşuga girsem jekeme söylüşeyim. Aha. Negedir meriyanın öküldörü aranızda жүрөт, жақындатпай атат. Ha, buna ki geldim özüm. Мен келдиңиз, Так, значит, может кадамдаңызчы? Архитектор. Я. Ну, так, үйдүн сторуна чейин карагыла. Даже могу эмес, аркысы сторуна чейин карагыла. Түшүндүңүзбү? Азыр насихатман рейти бүтүрүп алалы, сүйлөшөбүз. Же ушул жерде маселе. үйүмдү Все. карап атасы. Все, хорошо, жүрүңүз. Эмне маселе сиздики? мына жер озурдун айванында турган да. Озурдун немесинде эле, балансында эле. Мол жер 20 сотиктей жер. Озурда 7-8 миң калк жашайт. Бир дагы спортивный объект жок. Садик жок. Садик эч нерсе жок. Ооба. 7 миңге бир садик бар. Анан мектеп дагы Тök кичке садик, о мектеп жетишти Озурдун билем. 30% шарга окуйт. Барып келип жүрөт. Ооба. Ошолдо бизе жерлер турат да, бир адам кызыкчылыгы үчүн. Ошону бир Мына кимдин жери эме? Ha? Менин жерим. Ha, sizin жер. Бул жери болгон, бирок азыр командантка өтүп кеткен. Документальный. Уместе 25 соток. Биздин жерби? Все, хорошо. Азыр сүйлөшөбүз анда. Все, хорошо. Так, наркы бетинде карашыбыз керек экен. Көрдүңбү, дубал тетине турат. Линия постройки ошол же. Ооба. Так, значит, ай, Бияктан жол биякта. хорошо. Как раз садик место экен да? Ооба, 25 сонун садик. Скважина құрғанбыз арт Ооба. Так, мондагы карагыла, макулбу? Сиз эмне талашуудасыз биякта? Мен талашкан жокмун, силер талашасыздар. Биздин жер экен го, моюсун жери. Эч кандай да. Эч кандай. Историясын азыр шашылбай айтып берем. Үй 90-жылы курулган. Сенин үйбү? Ооба. Ушул жакта жашайм. Ай. Могу жер эми шашылбай укула. Могу жер чоң бак эле. Мен сүрөттөрү менен Так. Биздин жерби? А? Бизден кант өтүп калган бизге. Муниципалдык жерге көрсөтүп эле өзү каттап койдум. Биздин жер. Так, аксагалдар, биздин жер муниципалитеттин жери беле? Бул жер өзү. Мен чоң атам атал төктүрүп, мына үйдөн 2 метр чуңкур эле. Ай. Мына жерди өзү менет кылган эле. Ай. Кийин анан кимдин бийлиги чоң болсо, билеги чоң болсо, чөнтөгү чоң болсо, захват кылып. Азыр мына ушул үйдө калышты капада. Ага. Ушул биз туулганда. Бул жерде атам өзү өшүрүп аткан. Мен 63-ке чыктым мисалы. Так, значит, түшүндүм. Андайчы сизге караштуу жер экен да. Значит, мамлекетке өтүп калган.
Bizge municipalitetke. Boldu abayitini çeçebiz aba. Kapa kılbayız bunu çok. Anı abayitini çeçip berem. Kıjaat bolbogula. Ava bunu ordunayçı ben başka yerden üy berem. Jer berem. Kıjaat kılboguz. Berge sonu kılıp sadık salıp berem. Nasihat. Uktun mu? Nasihat. Nasihat. Mınдай kıl. Mine avamda emet azдағы ақсақалдар менен эметебиз. Эгер действительно силер жериңер болсо, мына авам ака туура айтып атат. Абайына чечебиз. Кыжаат болбо, либо шаардан бир үй берем ордуна, либо бир земельный участок берем. Кыжаат болбо. Кое турмас. Ушу. Болду. Кожо мен кийин сүйлөшөм. Мен мына ишти кылайын. Караң, тазалап койбойбу, жер талашат. Meniki de kırgız bilesin, olsun bilesin ağlasın. Жок, тазалап койбойбу. Караң, самый заброшенный жер экен. Нар жак кимдин жери? Narcağım Ha. O yer kimin yeri? Hemen bizdeki mi? Ya. Ha. Dem arxitektor. Kim yeri? Kadastr. Tak, azırçı mundagı iş керек ekan. Munu şu. O, munu emet böyle başka yerden участок berip turup, munu tegizlep turup başka eme kuruşumuz керек ekan bizçi. Ha. Ha. Ава, соцобъект. Насихат. Sen kara, вообще karvaydı kesin o. Yaşaysın mı şu yerde? Hayırdı karvay. Buna yerlerde. Kara. Men töktürdüm, sarayım var. Çok buna köçeni oğunda bir şey. Mola baktı, kıyıp derdi emet koyuyorsun bu. O karşı dedim. Kara farmovka kılıp. Şu ben düşündüm. Kara şu mojeye takta belgilemağa nasihat ben adilini söyleşiyoruz. Böyle saydık kuruşumuz gereken. Maşınız. Ya, ava saydık çok bul yerde. Çok bunu şerge saydık kurup verem ata. Bu şerge saydık kurup verem. Ne be kim? buna trotuarçı. Umayes. Yok, uksana. Mojayda azırkı jergen көрген 25 sotiketçi. Emen menen eskizin beriniz. Son kılıp saydık kurup veririz elge. El o şey saydık болады, naca park болады. Buna ol. Asfaltın çekesine çeyinle koyulgan, kömürgenle de. Ava. Trotuar buna ol. Nemen ordu menen geliş gerek. Nereye geldi trotuar toktop kalganda asfalt ile kalgan. Jana bir deputat aytты bizgeçe. Jana deputatыңыздар kim ele? Şahirbek mi? Damir mi? Damir aytты, trotuar жок да. Uşu jakta trotuar жок. Naşı yerге gelgende абсолютно yol kısır falan. Ay. Buna şu ormanda tut kırası klinikada hiç kim kurt tutkandan böyle geselmediler de. Oşan için yol kuruluşçular ham toktop kaldı. Yerde turbo var, ne yapıyorsun? O yerde bu kamokun yağına pirimutça olup yakı ötüp ketedi. Kanalizasyon var, turbo var. Ava. Zaborun tüyünde. Ava. Ay. Tak, bu yaktan. O jaktan gidet ha. Ha. Ayağına çeyin kırıp. İki jagın. Sitlerdi eski alıp turban. Расширениясы менен. Ava. Ava. Kança uy var hem bu yakta? Ya. Oşo malda kurulup kaldı dağı hazır. O dün marşrutka tokusu yol Ava. Düşündüm. Onu. çayga da 50 yıl kaldı. Buna nemin o bir akat çiğip etti. Nege? 67 soç imesi var. Eme olgan bu, bu tolgan bu. Olgan ahırı 88 yıl koyulgan. Ha. Ha. Ava. Так, onu şu. O ne olgun zdание? Jeke. Көрдің мü остановканың кейпін қара? Жашнақай қылып остановка салыпчы. Мұны жерге салыш керек остановканы. Мұндай автобус мұндай келіп тұр, кенен келіп кармашық қылып қойыш керек. Түсіндің бі? Маға проектісін дәрдеп көрсетіп көресіз шын. Түсініңіз бі? Ава. Так, мұны екі бетін тең қарай берейл, а? Так. Мұны олар емі қандай болады мен түсінбейтім. Қайшы нарқы үйдің сторына чейін жылыш керек пе? Ha? Тротуар астылып отыр, тротуарға. 5 metre çıkıp durdu ha? Oşunda trotuar geçiş gerek bata bu yakta. Ya. Yol geçiş gerek. Yol özün nimetin geniş gerek buna oldu. Bir palasa yol, latok, trotuar, zеленка olmuş gerek de. Boldu hatta baldar işleşet. Kuda kalası baldar işleşet. Bizim eski Eski mazar bu. Uşunu
Tak. Kendi 45 lira oldu şu oyun bakalım. Bo'ldi. Buni ham Mehmet Ali. Yaşlar sunuşlukta Rekultivatsiya qilib ko'chiraveraylikmi? Yemi. Ha. Ha. eğer yaşlar sunuş kıldı, Ay. spor kompleks kılıp, Sport kompleks. Давайте. komitet götür verirse arada Mayli. sırap bile yamak var. Mayli. Jarayt. Qancha yil bo'ldi? Bo'ldi shu Mehmet Ali. Tak. Sizga qaraydi bugun. Так, aytdan keyin nimaga yozib qo'ychi, в особый контроль напишите. Taqdim etgandan bu yoqda boshlasin. Bu yerda hech qanday qarshilik bo'lmaydi ata. Nima bo'lmaydi, bor nima aytadi. Ha. O'sha vaqtda getdi bu surapti. Ava. Shunda yerga aytib kech, shunda Ava. Yo'q, shahar bo'yicha ko'chiribdi ata. Shahar bo'yicha. Ha, shaharda boshladi. Bu yerga sport zal qurib qo'ysak, mechit qurib qo'ysak, jebir. Ha. Derya var. Ava. Ha. Boşaltka yok. Ana Yerga bir plashatka qo'yacak. Ava. Sizden Endi sonra- topshirmaydi. Şunu spor boşaltka alıp kalsa, usul özünün yaşlarga kalsa. Ava. Aran Maniyattan biyligi. Jo'jo, cho'ntagi jo'q. Biz zakvat kılıp alıp ketmez. Yo'q, cho'ntagi So'ramiz. sizlar cho'ntagi cho'ng sizlar bo'lasizlar. Sizga qalat ata, qalat. Qijat bo'lib Bu bo'ldi. yerde jakşı deme. Sizin hatırınızda var bana o yerler şu bu başında. Tenis, voleybol yığılatırgan bölük kısaçı gengiri jeter. Bo'ldi, tushundim men. Oşanda bana bu yerde Samidin Alınkul'un mektebindeki okuvchilar da gelip faydalansa olur. Yakın mı? Birinci köprü. Menda bir gektarga yaqin yer ekan, ha? Ama teleke çeyin. Mazar nakı. No, bundan sonra voleybolni plощадка, tenisni plощадка, basketbolni plощадка, gengiri kurulmak. Ava. Buna uyulan Bu chiqqan ekan. Bolni ekib et qaraymiz. Ha, buni. Ko'rdingizmi? Вообще chiqib ketdi bu. buna Siyaz'ın liniyası bundan daha falan geldi. Ay. Siyaz'ın nimeleri var mı? Robotları hiç kim karamaydı. Gördün mü? Ava. Uşul ana uyudun ortasını ötüktü. Siyaz gördüm. Siyazın salbasın qara. Ertegen avet keçen alış kerak ekan. Anam kazıra oturaklı. Ava. Uşul ortasında ben birini tanıganda bilem. Ortasında kabıldı koyup ötüktü. Özü bu yerden yol çöptep durup orta şakalga tolturulup tramvapka bolgan ile. Keyin anam çekke beribiriz da. Ha, mına qarang, bu yerda trotuar yo'q, ko'rdingizmi buni? Şöyle cırık gelmedi. Ha. Cırık gelmedi. Ben büyük ayakta kaldım. Bilmiyorum. Ava. Uşul şakal topulup yolga dep nimegan orunda çekim bolgan adam. Ha. Tushundik. Bir 10 metr chiqib tur, qarang. 10 metr chiqib tur. Даже Водопровод, kanalizatsiyanın üstünde turu şart. Radyo Sayınçka birinci köprü veriş gereğiyle. Yol var ya bu yaşta. yo'q, trolleybus keladi-da, xudo xohlasa. Liniyalar keldi-da. O yerda ne bormi? Yo'l bor bo'la. Yok, şu Ravzi yeni akıl salıngan da. Ha, mana. Ema arxitektor dedi, buruşdan qadamdangizlar moyma geçeyin. Buna yerga geçeyin da buna. 12 chiqadi. 12 metr chiqibdi, ko'rdingizmi? 12 metr. Mo'g'ullar вообще chiqibdir. Trotuar yo'q, latok yo'q, qara. Buna ko'rdingizmi buni? Почти hozir 4 metr bo'lsa, jaka 4 metr yo'l, tak, latok, trotuar, zеленый zona. Qadamdan şu latok chekasini, latok yo'q. 8 metr tetiga burch qo'yib qoladi ekan, ha? Вот видите, o'sha yerga olib qoladi ekan. Buna bir polasa yo'l, bir polasa yo'l, latok, trotuar и zеленый zona bo'ladi-da. Ha. Вообще chiqib turadi. Vardı buna, özüzdü buna. Gergilikli halktan bir ekip arasından senden çıkmaydı. Büyük iki jaktan gelgen nemeler satı algan da. Ha. Şu, Ha. Bravo köprü avarliğin olup kurganda. Bilem bunu köprünü bilem. Köprünün nakl ettiğinden kulağını sarı kılganmış. Cılbay koyup o son kasapattan köprü ölçüsüne. Hani bargan kampirden kursağında yol burun. Ava. Bo'ldi ata, ishtaymiz.
Tekten başlayıp işteyiz. Mektep var. O mektep jaka oraylı. Buna da çıkıp dur. Assalamu alaikum. Ata kandays. Desa jakşı, desa jakşı. Assalamu alaikum. Kada jastlar. Kada jastlar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hacım assalamu alaikum. Ata kandays. Jakşı. Rahmet. Assalamu alaikum. Kada jastlar. Kada jastlar. Kada jastlar. Kanday. Tuğanım jakşı, işte jakşı. Bu mektep jakara basar жүрүңүз. Ta buna magazinde karaqla. Yok az boldu bugünkü. Bu nereden bir 200 metre çıkıp koyuyoruz? Ya. Mektep aldın açayım. O mektepke varabız. Azman köprünü körөbүz. Tak, momun demen de karaqla. Azamatkan dedik. Onda tetigi kara. Narkı jolga zaborgo çeyин açıqlama onça. Dakan sile jol eкен тротуар. Эрте карайбыз да tetigi men тротуар да. Понедельниктен карайбыз. Ha. Понедельник келебиз, понедельник. Кудай кааласа понедельник келебиz. Köprünü körөbүz азыр. En akıl gereken sultan kopura. Jeke. Köprünü jaz. Buna magazinlerde de karaqla, makul bu? Hiç lataptan, ekilaktan akkan su gitmey. Asfaltmen gel, remont asfalt saz dedim onu. Buna karar mı? Var çıqqan buna. 700-800 okuş oldu. Bizde trotuar yok. Aha. Gelgende avarin состояниеда. Bunu срочно aldırış gerek. Baldar, sрочно trotuar жасаш gerek. Gördün mü? Prem sрочно bu yer. Egas bir şey yok. Ha. Ya. Egas problem yok. Ha, aytaylı. Azırla özüm aytıp koyayım. Ha. Ha. Ama azamat kandı yok hiç. Buna zabordu. Yaktan köprüden başlap. Eme sentrden emet belgile kança olur. Sroçtan cıldırgıla. Jeke. Bu şu yerde bir gruppa taşlaysın. Hazımı mektepten başlatma köprüye geçeyin. Köprüye geçeyim. Bunlar narca kaçılır. Kança gene ya. Köp kança var. Ha koyuken. Bir 4-5 metre cıldırgıla. Makul mu? 4-5 metre cıldırgıla. 5 metre cıldırgıla. Nerede çıkıp getir barda gördünüz mü? Yok çıkırtmıyor mu? Azam kanı yok hiç. Bardığımla çıkan gördünüz mü? Zakon boyunca çıksa. Yok mıyzam çekinde. Mıyzam ağzı bul yerde hiç kanda birovun mülkünü cekemençike tigen kişi yok. Buna munisipaliteti, memleketi, şahırdın yere. O mektepke girmeyelik mi? Ha? Dağ koşa ya mektep dağ basık bayarı. Açık. Açıkken onda gireriz biz. Mektep yürü. Yuva kurdusun ya böyle vuruyor. Ha. Zamık değil de zamık. Hayır başka bir şey Ha. Sen zamsın ha? Hay lokmat. Ha. Tak. Şu tur. Как раз уақыт өзі алып қалды. 1 saat 10 minut болды тұр. Mektep boyunca айтпасам olur. Ha, айтыңыз ай. 700'e жақын оқушы бар. Аха. Bir бұлағына Айтман Қадырбаев малына құрылған. Мыналар 60-70 жылғы зданиялар. Авария жасаянты бар. Ақтөбе зал жоқ, спорт площадка жоқ. Ел көп екен. Ел көп. Айтқанда 30-40% паштары бар деп отыр. Bu жолдағы инициатива істейді. Шарға да батпайды оқушылар. Жолдарға батпайды. Азыр жерлер бар. 1,5-2 мың оқушы оқи тұрған мектепте 3,5 мың оқушы оқып жатады. Бұл мектеп biz оқыған мектеп Дүйшөнді мектебі рахматына 2 этаж салынып қалды. Мына жағында неме спорт зал бар. Бұл мектеп ашар жолымен салынған. Бұл да ашар жолымен салынған. Мына қыштан бері, қачадан бері мероприятие өтішет. Шул жерде суықта дағы бардық өтішет. Ошондуктан хотя бы мына зданияларды бузуп туруп 2 этаж кылып алдына атайын эстетический борбор кылып ошо балдар Активный зал кылып берсе жакшы болот. Бул биринчи маселебиз. Экинчи маселе биз шаарга жакын турганыбыз менен о жерде азыр көргөн жолго чыгып кеткен бардык заборлор бул буржуй городок деп коет. Биздин жаштардын айткан боюнча ошол жерге газ келген. Бирок газ биз жакка өткөн эмес. Бул шаарга жакын болгону менен газыбыз жок. Экинчиден таза суу боюнча таза суу бул жерден өтөт. Бирок могу жерден адырга карап чыгат. Эрте менен saat 6'da берилет, saat 8'de токтойт. Бардык үйлөр заманбап кылып салынгандардын эч кимисинин печкалары да уже суу токтогондон ал жарылат сууктун күндөрү. Ошон үчүн биздин отурга отдельный кылып таза сууну
10 adırdan bölüp berse жакшы болот. Бул экинчи маселе. Андан кийин үчүнчү маселе мына Мелистин жери жер жагында дагы көрдүңөр, тосулуп даже дарыяны тосуп алган, жанагында вступлениеңизде да көрдүк. Ооба. Ошол жерде биздин жогоруда бир детсад салынган. Ушу жогору жактан баштап шаарга жеткичен бүт барды 46 садикке, одан наркысы пожарныйдагы садикке барышат, одан кийинкиси электрого барат, Ошпеске. Ал эми бизде садик жок. Экинчиден ойной турган балдар ойной турган площадка. Парк да жок экен. Парк жок. Ошон үчүн ошол жерлерди бүт бар. Мына Мелистин бер жагында салынган ушу тартанда иштеген баланын үйү, ал эмне максат менен салынганын өтө көп жери. Ошону элдер өткөндө да башта да айтып жүрүшкөн, эч ким жашабай турганда ушуну биздин Озгурдун балдарына садик кылып берсе. Бул экинчи нерсе. Жана башында турган bir особняк бар. Жана бурчтагы. Ооба. Ошону садик кылып беребиз деп ошентип айткан, бирок ал да ишке ашкан жок. Эми одан кийинки дагы неме кыла турган нерсе ушунчу газ, Суу, мектеп, садик. Тротуарга жок экен. Ошол канализация о жерге чейин мына азыр медресе салынып атат, мечит. Ушул жерге чейин өзүбүздүн ушул жердин балдары неме кылышты, салды. Ал эми мына жерди депутаттар болгондо депутаттыкка ham сатылып аткан бизде бар. Ооба. Баягы Бир эптеп могу жакты жасап атайлы деп. ичине туташтырып берген. Ооба. Ошол боюнча кээ туташтыргандагы кээ туташтырган эмес. Ошондуктан бардыгы ушу биздин Озгурдун адамдары, жашоочуларын бүт бардыгы сиздин келгениңизге өтө кубанабыз. Ошондой эле мына Ата менен одан кийинки дагы биздин жер үлүш жерлер бөлүнгөн. 90 жылга деп берилген эмес бу дагы. Ошондо 49 жылга. 49. Ошол наркы адырда берилген кургак жерден киндеген өзбектер ошол частный кылып алгандагы баягы уже сатып берген. Бизде ким бар? Бул соттон сотко туруп өтүп жүрөт. 5000 доллардан сатылат. Соттон сотко өтүп жүрөт. Ушу айлык биз акча жыйнагандан неме кылган, тажаган жок. Ал жер саткандан. Жер саткандан тажаган. Али Оштон утуп алабыз, республика барганда жеңилебиз. Кайра Оштон келип алар жеңет, кайра биз республика. Ошо менен бир 10 жылдан бери неме. Ушул немеге чекит коюп берсеңиз. Ушул тынымсыз машиналар учуп турат. Учуп турат экен. Анан жагында резкий поворот, могу жерде дагы көпүрөбүз бар, ошону дагы караштырып. Душанбадан келип жака рейд Бизде айтайын. Бир эле моментте бардык арыздарын айтпасын, бунун бардыгын кагазга жазып. Жаздык мына протоколго түшүп атат. Биз өзүбүз дагы жазып туруп, ичине демеңизге апарып беребиз. Жакшы болот эле. Жакшы болот. Эми биз ада эле өзүбүздүн жетишпеген немелерибизди айта бербейли. Ошон үчүн дуа менен эл көгөрөт дейт биз дагы. Ата, патага 1 мүнөт. Пата азыр акырында билесиз. Азыр экинчи күнү ата, экинчи күнү эртең бүгүн арапа, эртең айт, понедельник, вторник күнү мен өзүм элди кабыл алам. Ошол жерден бир 10 аксакал азыркы жазгандарын баары протоколго түшүрүп алып баргыла. Мен бардык вицелер менен, эмелердин жетекчилери менен, службалардын жетекчилери менен мен аппаратный эл менен жыйын өткөрөм. Ошондо силерди кабыл алып, официальный протоколго түшүрөлү. Азыр мына жанагы выездной болуп калды да, көчмө жыйын болуп калды. Урматтуу Озгур айылынын тургундары, урматтуу аксакалдар, ага энелер, улуу Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Кудай кааласа бүгүн орозонун акыркы күнү. Бүгүн арапа. Эртең Кудай кааласа айт, эртең менен ооз ачык болот. Мен мына биздин мейрам жетекчилери менен, бөлүм башчылары менен ушу 2 айдан бери тынбай чуркап иштеп атабыз. Бүгүн дем алыш күнүнө карабай, арапа күнүнө карабай, эртең менен бир кеч айтылып калган болчу Озгор элине барабыз деп. Азыр Кудай кааласа бул эме жетекчилердин баарын кой берем, анткени пата дуа кыла турган жерлер бар. Бүгүн эртең дем алышат. Эртең Кудай кааласа мечиттерде айт намаз окулат. Азыр сиздердин тапшырма боюнча протокол түштү. Вторник күнү мен сиздерди күтөм. Эми урматтуу Озгур айылынын тургундары,
Құдай қаласа, мұнда понедельниктен баштап архитектор, кадастр, маптың орынбасары тияқтан буштан баштап, башталыштан баштап, мына көпірге чейин полностью жолдун эмесин коет, разметкасын коет. Сентеден канча болуш керек? Эме Азамат Каныбекович. Категориясына жараша бөлүп Ооба. Жолдун эмесин коюп туруп, биягына бир полоса, бул эки жагына бирден полоса кошулат, тротуар, лоток и зеленый зона болуш керек. Бүт размерлерин коюп, бүт стена дуалдарына жазып берет. Сынаст етип, ошо сиздер сноско жардамдашыңыздар. Сноско чогуу эметели. Так, мына көпүрөгө чейин келген, мына көпүрөнү оңдойбуз. Ата көпүрөнү оңдоп берем, жеке жаздың, э? Так, мына мектеп боюнча мен караштырып көрөйүн ата, мектеп боюнча караштырып көрөйүн. Атвал боюнча уже команда бердик, төкпөйт. Жана жер боюнча архитектор кадастр чечип эметет. Понедельникке, вторникке чейин алып келе аласызбы? Ким информацияны? Вторник күнгө аксакалдарга информация бергендей болойлук. Калган маселелерди эми жерин акырындап чечебиз ата. Жанагы 25 сотикти мен Нусуп менен отдельно сүйлөшөбүз рабочий порядке. Эгер муниципалитеттин жери боло турган болсо, эми эки кичине эле жер калыптыр. Либо үй беребиз, либо ордуна мыйзам чегинде үй беребиз дагы. Аны алып туруп ошо жерге сайдык куруп берем. Жанагы сиз айткан Мелис Мырзахматовдун жери боюнча ал азыр сот иши жүрүп атат. Кудай кааласа сот ишинен демеге мэрияга өтөт. Мэрияга өткөндөн кийин ошол жерде баш жагынан баштап ана жакка чейин жана сиз айткан жана бир ата айтты болчу, эмен бир стенаны сиз айттыңыз ата. Жана эмен алып бер деп жанагы заборду алып ошо нар жакка чейин бак кылып берем. Кудай кааласа, бак кылып берем. Ана мына снос боюнча бул жерде эч кимдин укугу тебеленген жок. Эч кимдин, урматтуу Озор айылынын тургундары, ким ушул жерде боло турган болсо, элер боло турган болсо, сиз эч кандай ичиңер оорубасын. Сиз ушунчалык пайдаландыңар ал жерди, ал сиздердин жериңер эмес. Ал элдин жери, мамлекеттин жери, шаардын жери. Силерге эч кандай тиешеси жок ал жердинчи. Соттошом, элдин акысы жок. Ал меники дебегил, ал элдин акысы. Ошол жерде силер мыйзамсыз тосуп алгансыңар, мыйзамсыз. Нар жагын 10 метр чыккан, бер жагы 7-8 метр чыккан. Жөн эле акырындап, эртең понедельниктен баштап эметкенден кийин жылдырып акырын өзүңөрдүн шотуңардан, эсебиңерден жылдырып койгула. Урушкун, талаштын, тополгондун кереги жок. Ал муниципалитеттин, элдин, мамлекеттин жери. Ошон үчүн туура мамиле кылып, туура түшүнүп. Алар мен үчүн эмес, урматтуу аксакалдар. Урматтуу туугандар, булар жетекчилер үчүн эмес, сиздер үчүн. Силер ушул жерде жашап каласыңар. Мына театр канча балдар уруп кетет, авария болуп атат, ушундай маселелер болду. Жол кенен болсо, освещениелерди коебуз, бак-дарактарды тигебиз, парк болот, садик болот, силерге ыңгайлуу болот. Биз эмне бүгүн барыбыз, эртең жок кетебиз. Колдон келгенде сиз менен бирликте кылып коелук. Макул десеңиздер, жок десеңиздер мен билбейм анычы. Ошону ушул снос боюнча катуураак бизге жардам бересиңер. Биз мыйзам чегинде баары алабыз. Себеби биз ошол жердеги жеке менчиктин ээси, жеке менчик жерге 1 квадрат дагы кирген жокпуз. 1 квадрат. Анткени 8 метр 10 метр чыгып кеткен. Ошону түшүндү мен айтып коелук. Кана атайын бата бериңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Меримдүү, райымдуу, кечиримдүү Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламга салаваттар болсун. Рамазан айына жеткизип, бизди орозо туткузуп, ифтар таварик намаздарын окутуп аткан чексиз шүгүрлөр болсун. Ушундай ыйык айда биздин ошко келип ишиңди баштап атасың. Иштериңе ийгилик болсун. Алла Таала сүйгөн пенделердин катарында болгон. Жаныңда жалаң гана өзүң окшогон, өзүңдү колдогон жакшы жигиттер колдоп иштериңди алдыга жылдырсын. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кинна азабаннар. Амин. Рахмат. Так, урматтуу жетекчилер, урматтуу Озор айылынын эли, бүгүн эми арапа күн, Куран окула турган күн. Ата эме бир отуруп туруп ошо чоң ата, чоң энелерибиз өтүп кетти, тайата, тайнелерибиз өтүп кетти, ата энелерибиз өтүп кетти. Ошолордун арбайына багышлап бир Куран окуп койсок болобу? Болот. Бисмиллахир-рахманир-рахим. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah'ım şu keremetli Kur'an'ın sürelerinden fayda olgan soğuttu. Adam atadan uşulun göçeyin küvetken jalpı mümini musulmanların arvaqtarına, paygambarların arvaqtarına, süyüklü paygambarımız Muhammed Aleyhisselam'ın arvaqına, oşonda öyle бүткүл mümini musulmanların arvaqtarına, şu jerde alakan jayıp oturgan har bir mümini musulmandın jeti күчтүү ata buvalarına, ata enelerine, jakın tuğanlarının arvaqtarına bağışladık. Karan görleri jarık, akiretler avat olsun. Kıyamet günü amel kitaplarının oң jagынан berip, suroların jеңил kılıp, Ramazan ayında oturabız, ошол өткөн мөмин musulmanların dagı orozolaryň kabul kılıp, özüňi wada kılganday rayan eşiginden beýişke girүүgө nasip etken bolsun. Bardyk mөмин musulmandarga iman, baktılуу жашоо, kut bereke bergin. Şul bizim erimizin daha den soluğu için ömrü uzun. Şunda kutlu Ramazan ayında gelip bizim cergemizdeki bizden her bir yetişpegenliklerimizi uğup oşoğa vada berip atkanına Allah Taalam güç kuvvet verip oşolordu işe aşırığa nasip etken bolsun. Rabbana atina fid dünya hasana ve fil ahireti hasana ve kinna azabannar. Amin. Allahu Ekber, rahmat. Bap rahat tinch bolinglar ha. Ava Xudo xolasa ikkinchi kunlikdan saat 10:30-11 bargılar. Ava. Biz erteň понедельник күнү mo'ljalga kelebиz. Понедельник dashi продолжим.